Richard usually joins us at the Hotel Molokai on Fridays. Sometimes Auntie Julia playing with the kuna down there. And so thank you for coming today, Richard. Oh, Lily. No ahuli ahili pa koeana ike kaumoleia e kau kuahili e aloha no ahuli ahili pa koeana ike kaumoleia kau kuahili Eia iho no e ka olu Ke ala kupaoa Ma te pono ko make make E mamine ai ko kino Aku Ako aku o i ka kua no ole a ele po ina ole no na kaua kau ai o pa kai ni me ka no